Tadi kalong kajing pentip, bat kalong ru kajing kot sengobha ye pi baroh. Bat kata kalong, baka Potternet kan pelong biang ya ka Healing Festival ha Ramadan pulo, hau benai September, nado ka khat lai, hado ka khat nyu terik jong new benai September. Badeng tangi kot sengobha ye pi wave baroh. Nado khat lai fin wan pep, wan hado ka khat nyu jong new benai September. Wat ju pep namar kan don kamba ga jong blay ha ga jim ga jong fi ka jeseng kan sedang kat lai ru san steng kat sa ru san steng kat san ru san steng re khan re terik kan don lightly gi jeseng kata dia sisa jan khan re terik ha ga por si po si teng sanga ba ha ga por si po si teng men step ka don ga jeseng jong ki khna ya ka bangi ju ai gar teng ka kit so praise tadeng tawan lam ki kon gi jong fi sha ka jeseng khnang begini yo bani syakri prakhna bikin syakri utra bikin yero utra bikin penkrau jaga kerteng ke jong jisu haga por arba jiru ngindan ke jeseng bat kum juru haga por sansteng janmit ngindan biang ya ke jeseng paiba pada ga singi utra haga khatnyo trek ngindan lightly ke jeseng away haga por si posteng men step si beji steng men singi bat kum juru haga por sansteng janmit pila banwan syakini ki jeseng banga khot sengobhaya fi nyuan ado khat lai terik hado ka khat nyo wat ju pep hagini ki jeseng namar ba ublay udon ban le iki kamba na ka menta jong fi pang nge try pen kia fi dan ki jing ki jing le ka jing em ke jong fi utrai un pelat ya ka bukum kita balanga nge la da fi wan da ka jing khmi lenti na utrai un le iki kamba klemba kla un le iki kamba na ka menta jong fi Deng tay werlem iki perlok perjor jong pi iki bahayeng ge basem iki pang bisitam takin ya wan lang syakte ke jeseng bangin yo bani syakri bangin pen krau ya ke kerteng ke jong u jisu ngai filakan mau nado khat lai hado ka khat nyo jong benai September arajar arpulai ke jeseng Healing Festival but sakawai pat ngakwa ben tip ya pi kata kalong hangani ke jeseng Healing Festival kan dan ru ka seminar Magata seminar kan sedang nado khat lai, khat sao, khat san lai sengi. Haga por si po baje, hado ka por arbaje no pai sengi. Pala da fikwa bani shimenta haga ni ka seminar ngindon ki jingi kai ya ka bangin hikai ya fi. Da fikwa bani shimenta ya ka ni pat ihapan register ialadi. Badang nget wan haga tiga sengi ba finyo register ba kum joro pila ban phone ne pila ban wan shini ka office ru ban yo ya registration ke jong fi register already na menta ka seminar ya ka bangin pelong hak khat lai khat sao khat san haga por shipo hado ar baje no paiski ngai utran ker kui fi kan ke jeseng ru kan long yang thi Ramadan pulo ngai utran un ker kui fi ngai fila shkor ngai fila sngok thu utran ker kui fi ngin se shem hakite gi sing kublai shibon utran ker kui fi amen